Pena Biswanath Circle ke parlo Balisang Gaon Panchayat Asai Hemalong Raja Adalat Paman Panpo. BJP Sarupathar Mondol Committee Atum Ingdeng Kethom Krungsai Ami Kangnipon. BJP Korkanthi Mondol Committee Atum Ahin Pen Arsikjit Pen Krungsai Ami Kangnipon. Rong Pimplam Rekmaro Club Asai Hemalong Special Rong Ami Kapaman Pon. Korkanthi Teke Langjun Rising Sun English School along KSYC Area Council Keseng Ami Kangnipon. Karbi pen kuki a kheyang bong kacharbo hut apran kedam abang phu kheyanok beatoma phan mekri meglang pen kachikimo asai kedeng pon. SDO Civil Bokajan ahin pen pherangki ami kepapon. Neli Berta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Hunara Donaphan Kardom nang Pajireklo Kardom Tanepini Arsikjira Berta Nonang Tonpan Arjikta Karbianglong Alongri Dendakhat Long Mirjeng College Asai Hemalong Bharatiya Janata Party Lakha Krepli Korkanthi Mondol Committee Atum Ingdeng Kethom Krungsai Ami Kangnipon. Patumi Phaikuni ni Phai isi arni ada porphai cap apor malompen Dhentakhat Dongka Chingthu Longmirjeng College Asai Hemalong Bharatiya Janata Party alama ingthur ponsi puthot Lakha Krepli Korkanthi Mondol Committee Ingdeng Kethom Krungsai Ami Kangnipon. Patumi labangso Krungsai Ami kachari ponlake doloi ingti Korkanthi Bharatiya Janata Party Mondol Committee Ami phu ahin pensi mei chari ponlo lapen mei ke chaphalam the klardak pen kapachini ponlake Chandra Singh ingti Korkanthi Bharatiya Janata Party Mondol Committee akong chon bang pensi mei alam thi pachini ponlo labangso amelong alohiaman pen kache tongdon lake Karbianglong Autonomous Council EM Raju Tiso lapen Difu LSE MLA Bidda Singh Ingleng lapen Dilutuma Hasnu District Executive Member Sanjoy Gupta Probhari Karbianglong lapen Penangan Bharatiya Janata Party Klem Bangphu Bangphi Man Kidotum Chetongdon Patumi Kangnipon labangso amealong Bharatiya Janata Party Ratchari Asong Koson Pensik Kepang Tang Ponjima labangso puthak RD Dojot Pen Kachingwai amealong Apoling Tin Ame Phulapen Kongchun Banga Tumaphan Karju Parupon Lapen Korkanthi Constituency Arlo Kedoan Akhei Mati Population Aphai Sitami Paklangpon Lapen Social Media Aputhak Alampen Penangan Chethanpon Lasonsi Bharatiya Janata Party Kepang Tangpon Nangji Abidisore Pen Chenglok RD Dojot Pen Chethan Chimumpon Lapen Korkanthi Constituency Arlo Kaching Thuramo Penangan Paprangdon Lobuta Ningjepon Lapen Non Kebangji MSC Kilik Along Bharatiya Janata Party Pen Tiket Chevanabang Aling Sitame Bharatiya Janata Party Pen Chepahai Thuji Aphan An Sose Bharatiya Janata Party Ratchari Asong Along Keklem Kedam Kepang Tang Thipji Aphan Chethan Chimumponsi Bharatiya Janata Party Korkanthi Mondol Committee Ingdeng Kethom Krungsai Ami RD Dojot Pen Lapen Ing Samjin Pen Pachun Ponlo Karbianglong Dhentakhat Pen Mizoram Hanse Report Biswanath Karbi Live Pini adun thwa berta arjikha Lumbajong Development Block Pen Party Piponsi Rong Pimplam Rekmaro Club a Hemalong Special Rong Ami Kangnipon Lumbajong Development Block Pen Party Piponsi Rong Pimplam Rekmaro Club Asai Hemalong Special Rong Ami Keparupon Bangso amealong Bali Singer Pen Mei Chariponsi RD Dojot Pen Chingwai Chingsai Parupono Bangso amealong Assistant Video Lapen JE Lapen Aluhi Aman Pen Kisan Marcha East Karbianglong Amipu Mongol Hamse Chitongdon
lapen bangsu ame along rong thelu lapen rong plim plam ara ratum che tong dun pen mesen pen mei pachun pondo Karbi Anglong Manjapen Momitati Mungpi report Biswanath Karbi live Piniadun tu arsik jera betan non angton penarjikta Pena phaikuni ni phaike thom thelang arni Biswanath Circle ke parlo Balisang gaon panchayat Asai Hemalong Rajo Adalat Paman Ponpo Labangso Rajo Adalat along Longle Khajona Longle Batwara mate Longle Kachithak Longle Miadi Lapen Namjari mate Longle Amen Kachithap Asai Paruponji Pusi Number 1 Dilisang Dhuli Lakshman Bosti Lat Gaon Pradhan Borua Amripen Birta Nangpale Fransi Biswanath Karbi live aphan nangli tumpen la so tena praja dala dalam the karjo pido kon pon ni la gaon pradhan kan tanang tum lam thena np pon afrangsi ni Biswanath Karbi live belong klem abang ku bang phika do ka be phan ni hin pen suri suri ka dom pa jirigla pena praja dalat palam theke la pui khelo la raja adalat along pua banglo te munir tum longle kam ka cheklem pen senglok afrangsi bangke longle khajona chituna la longle khajona chipi pondet pulotang te la so khajona rusit pen longle pipia kam tong klem pon meji ma hala so lam ala so ateng pen si klem pon thulong po ke klem pon nangji alam theke la poi helo raja adalat long pulotang te longle miadi la pen namjari la pen batwara la sonthoma kam ta klem pon on po Eksona long le miadi kuri ponpo la penako la batuara polam the bangla po kor tiang bong kache thak nangji inut api apo amen penapot korte bangko anma bangani noi bang thom noi bang thi la puson sitame la sau phansi batuara pugi pudam lo la korteng bongke thak ponji la sa penta joy ke pen pena barni bang klempon longpo ako hala eksona long le miadi po bangta hala bangta eksona ke dolong le Penang akar biatum ta longle kam ka cheklem kledo pigla mate bang khei tum pen bang lang dam pulo tang te non jong ke bang tum pusita be lang litum bang ke longle kam bang kichun dap pi ke bang lang litum bang dopik itu kar biatum ke bang ke ha phul ke mo pen puji kintu longle kam bang non anta cheklem thek bang bela prai tum bang ke aja tum ke ong si ke ong la percentage lang dam pulo tang te longle kam kichun set bang pu bang phi tum si ke ong lang kar biatum bang bang ke Lasi pena apa bangke joy kepen lada idung te bokhet pen balisang gaon panchayat balisang jipia longsi lasara jadalot pena phai kuni ni phai ke thom lasar ni bangsi hot poniklo lasi pena kado ka be phan pusita me ni lihin pen arong men than ponik det pok kado ka be sita lasarong bang pu bang pietum do an pulotang te la pena barni ke la arona teng ke tok pen ke alang litum kam cheklem pon je phansi ni lihin pen tako birta aku la Biswanath Karbi lab ahina pensinili aku ladak pen birta phan pon pachini thulo rege pan afrangsi arong men ke lape khelo selai khati gaon haku motha moja andar lo lata selai khati gaon selai khati pothar selai khati bosti nahoroni bhimajuli dhuli losmon bosti dhuli kherbari ek nong dhuli dilisang dui nong dilisang oitela awan arong pen bangke pen apen joy ke pen idung het pen masi ithi kublong pudeta melo ithi ladak pen masi alang litum la longle pen la longle kam ke klempon mate la khajana ke en pon alam the bang sita joy ke pen klempon thulong po pen mondol ke bang je tum bang ke alang litamen ke la pen lo urun bora la pen rubo jutinat la alang litum bang ni si pen ab bang ke bang ji la pen ladak mojadar tum ta bang ji mojadar la non ke raja adalat dong te mojadar mohori ka do ka be bang pu bang pi anta bang ya po office tum anta bang po mondol tum anta bang ya po la pan joy ke pen ason mate ahujuk ke kala son ke bang ber ningkan isek pen patai sichot mata ningkan tinta dode la raja adalat pu aprang ningkan phone aprang patai sijo thulo la pe ningkan phone a phisi aku non pena barnita kape do pon thulo la sila sorni bangke joy ke pen ka cheklem ponji phanse rek panaku la birta pen pangdak pon pachini pon thulo la pen aku la dak kache tom dia gambura gaon pradhan tum ta do alang litu amen ke la phelo raju terang chandra singh be aku muhiram phangchu aku la nili jongjung malo nili ta doik po la sela an bang phlia gambura pen sitame ala pena barni hala da khe tong pon po la se kadu ka be phan sita la longle phelanga kama bang prabjin pen mate joy ke pen kache plem pon ji along pena barni son son bang ke
ni gemelo arni gemelo la se halas arni lo kadok kabe fan sita dun dapen kekra ceklem nang ya bang ku bang fetum ceklem dun po ba ceklem dun jab je fansi nelikhen benta fan pachini pontholo Pini adun thwa berta non putarang ton penarjikha Bharatiya Janata Party Sarupathar Mondol Committee atum ingdeng kethom krungsai ami kaunipon Patumi Phaikuni ni Phai EC Arni Sangti Hidi Pathu Aklam Open Stage along Bharatiya Janata Party Sarupathar Mondol Committee atum pen ingdeng kethom krungsai ami kaunipon Labangso ame ka charipon lake mei hempu Lokhiram rongpi ahin pensi mei charipon lok Lapen Kongchun bang Honaram Singnar ahin pensi mei ka chophalam the pachini pon lok Lapen labangso ame along alohiaman pen ka chitong dun lake Karbenglong Autonomous Council IM Jogat Singh Ingti Romesh Singnar Juwa Morcha Amepu Samson Timung Social Welfare Chairperson Kadom Terangpi Mondol Committee Amepi Bina Rongpharpi Dunmeipu Roland Killing Anparta Mondol Committee Lapen Local Committee along Arpukedo Abangpu Bangpi Atumta Bangso ame along Chetong Donsi May RD Pidonlo Bangso Klungsai Ame along Arong Local Committee along Arpukido Atum Report Chipi Pon Rintisi Kebangji Arni Komat Arong Kopi Koson An Sai Keklem Nangjima Pupen Chenglo Penang An RD Rajot Alam Thehe Hui Chethan Chimum Ponsi Mesen Pen May Pachun Ponlo Karbi Anglong Sarupathar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi Lai Puthot pini adun thu ar sikjera betan non angton pen arjikha SDO civil bokajan ahin pen pherangkyami ke phapon Patumi Phaikuni ni Phai EC Urmi Arni Nerlo porphai hini apor malampen SDO civil bokajan along pherangkyami ke phapon Bangso Pherangkia May along Anup Kumar Brahma ACS Additional Deputy Commissioner and in charge Bokajan Subdivision Lapen Dimple Kaman EO Bokajan Subdivision pen Kapachini Pon Atenke Electoral Roll Mate Voter along Amen Kachithap Dun Delang Atumaphan Amen Kachithap Dun FG Lapen Komat Ne Abang Transfer Correction Lapen From Fill Up Dun Den Amen Nankili Dundi Atumaphan BLO Atumalo Kachelang Dampen Amen Awedet Lepute Puthot Amen Kachithap Dun Jiaphan Pachini Pon Lapen voter amen kache thapke online pen sita me chok lapen bialo atumalongle amen kache thap dunta chok puta phirangkya melong pachini pon তিনি ধৰণৰ এপ আছে এটাটো হ'ল গুৰুদা এপ এই গুৰুদা এপৰ থ্ৰু দি তেখেতে যিমানখিনি তেখেতৰ কৰিবলগীয়া আছে সাপোজ নাম ভৰ্তি কোনোবা যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিলেভেণ্ট উইথ প্ৰপাৰ ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টছটো তেখেতে তাতে দিব লাগিব এপত যেতিয়া অন কৰা হ'ব তাতে অলৰেডি দেখাই দিব কি কি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ আছে এই ডকুমেণ্টছকেইটা তেখেতে ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপাছত সেই বস্তুটো আমাৰ BLO আৰু EERO ইলেক্ট'ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ আছে তেখেতে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো ডকুমেণ্টছটো ভেৰিফাই কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ যদি ডকুমেণ্টেশ্যন ছাবমিশ্যনত যদি অলপমান মেনিপুলেশ্যন থাকে বা উল্টা পুল্টা থাকে তেতিয়াহ'লে নামটো ভৰ্তি নকৰিব পাৰে এইটো টোটেলি বেছ অন দ্য ছেটিছফেকশ্যনছ অফ দ্য ডকুমেণ্টছ গতিকে লাগতীয়া যিমানবোৰ এছেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্টছ আছে সেইটো ছাবমিট কৰিবই লাগিব অন দি অনলাইন প্ৰচেছ এটা আছে অনলাইনৰ থ্ৰু দি ছাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু আন এটা আছে ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেণ্টছে অফিচত আহি পেলাই যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব ইলেকশ্যন অফিচাৰ নাইবা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ নাইবা BLOৰ থ্ৰু দিও তেখেতে ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰে তিনিটা এপ আছে এটা আছে গুৰুদা এপ আছে আৰু আন এটা আছে ভোটাৰ হেল্পলাইন আৰু তিনিটো আছে NBSP এপ তিনি ধৰণৰ এপ আছে তিনি ধৰণৰ এপৰ দ্বাৰা এপ্লিকেণ্টছে ঘৰৰ পৰা বা যিকোনো ঠাইৰ পৰা বহি পেলাই তেখেতে এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিব পাৰিব এইটোৱে আছিলে আজিৰ মিটিঙৰ মেইন উদ্দেশ্য ইমানখিনি বাসীলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আজি 1 নৱেম্বৰ 2021 আমাৰ বোকাজান LACৰ ড্ৰাফ্ট ইলেক্ট্ৰেল ৰোল পাব্লিছ হোৱা হৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত যাৰ নাম আহিছে বা কোনোবাই যদি ভাবিছে কি মোৰ নাম অহা নাই সেইখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ PSৰ BLO আছে BLO সকলক লগ ধৰি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰেল ৰোলখন চাওক নাম আহিছে যদি শুদ্ধ হৈছে নাই নাম হাউচ নাম্বাৰ গোটেইখিনি এবাৰ চেক কৰক সবেই গৈ আৰু যদি অহা নাই নিজৰ নাম
যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় এতিয়া এবভ 18 ইয়াৰ্ছ আৰু বা যোনবোৰ 2004 1 জানুৱাৰীৰ আগত জন্ম হৈছে তেওঁলোকে নতুনকৈ ফৰ্ম 6ত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ফৰ্ম 6ত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছ ৰেলেভেণ্ট ডকুমেণ্টছ যি আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হওক, পান কাৰ্ড হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি আছে কাৰোবাৰ, তেওঁলোকে গৈ নিজৰ BLOবোৰক লগ ধৰিব পাৰে। তেওঁলোকে গাৰুডা এপৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে। যদি সেইটো নহয়, আজিকালিতো চবৰে এণ্ড্ৰইড ফোন আছে, তো গতিকে এণ্ড্ৰইড ফোনত ভোটাৰ হেল্পলাইন যোনটো এপ আছে সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি সেইটো থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে যদি দেখিছে কোনোবা মানে নহয় এইটো LICৰ কিন্তু তেওঁৰ নাম আছে, তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ উইদিন দিছ মান্থ আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্ছত আহি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা নিজৰ BLOক লগ ধৰক, কৈ দিয়ক তেওঁ এইটো যে নহয়, তো সেইখিনিৰ আমি ইয়াতে চব ডিছপ'জ কৰা হ'ব উইদিন দিছ মান্থ। আৰু কি কয়, যদি কাৰেকশ্যন আছে, কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম 8 বুলি এখন ফৰ্ম আছে, সেইখন ফৰ্মত আপোনালোকে নিজৰ নাম যদি ভুল আছে, ডেট অফ বাৰ্থ বা যিকোনো পেৰেণ্টছৰ নাম কিবা কিবি, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ দিয়ক আৰু ফৰ্ম এপ্লাই কৰক। ফৰ্ম 8 হয়। আৰু যদি উইদিন দ্য LIC আপোনালোকৰ শ্বিফ্ট কৰিব লাগে, এইটো PSত মই ভোট নিদিওঁ, মোৰ নামটো সিটো PSত হ'ব লাগে, তো সেইটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে ফৰ্ম 8A বুলি এখন ফৰ্ম আছে, সেইখনত এপ্লাই কৰক। আৰু গাৰুডা এপৰ সেইটো BLO এপ্লাই কৰিব, সেইটো মানে কেণ্ডিডেটে বা এপ্লিকেণ্টে নিজে এপ্লাই নকৰে। সেইটোত আপোনালোকে NVSP যোনটো এটা পৰ্টেল আছে সেইটোত লগ ইন কৰিও নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বাকী আপোনালোকে সেইটো ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো ইনষ্টল কৰিলে বহুত ইজি হয়, সেইটো এণ্ড্ৰইড ফোনত ইনষ্টল কৰিব বা NVSP পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। কোনটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বাইদেউ? কিহৰ কাৰণে? 18 বছৰ হোৱাৰ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 জানুৱাৰী 2004 তাৰ আগৰ যিমানবোৰ আছে তেওঁলোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কিবা আছিলে? চাৰুপথাৰ পেন যত্ন সিং বে ৰিপৰ্ট, বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ। Keramtang ningkan surihinida ke thoma ningkan Karbi lapen kukia kheyang bong ron thama kachi thurdut ahut bangkren erkep Karbi anokbi apran kiramdun abang phuatumapan longnit langklang bong model village kachikimo amir birialong lapen longnit Karbi lo charli asong mate KSA inglong po asai hemalong KSA KARSA kasdikom chelang petpen arni ki ik arni mate black day pu pangtheksi ningduk ninglak mekri meglang pen kachikimo amilur kethor asai pamanpon Labangso kachikimo amealong MLA Bidda Singh Ingleng Dr. Lipson Rongpi OSD Difu BEd College Difu Government College Department of History Professor Philip Taro Inglongpo Karbi Lamet Ame Amepu Sarsing Kramsa Kongchun Bang Harsing Tokpi Tihin Rimbang Dhon Singh Inghi Singhason BDC Chairman Ken Singh Be KCS Tiripi Pen Protap Ingleng Duar Disa Mojadar Doloi Terang Fongrong Langso Arongasar Hon Singh Timung Singhason Radasai Klembang Angthik Tiso Mohen Terang Lokhimai Ingipi Longnit SDB Longri Terang Lapen Borjan Singhason Ahabar Intellectual Mate Tek Reset Abang Pubang Piatum Chetongdun Lapen Karbianglong Autonomous Council IAM Omar Singh Tiso Lapen Karbianglong Autonomous Council Secretary ACS Nirola Phangchupiatum Bangkre Nerkep Apran Kiramdun Ahem Asoratum Aphan Tangka Suri Phopho Langka Chechok I Alangbong Ipumpum Lapen Ketli Isi Kera Pajir Ponsi Kiramtang Ningkan Surihinira Ke Thomaningkan Karbi Lapen Kukia Kheyang Bong Ron Thama Kachitur Dut Ahut Bangkre Nerkep Karbi Anokbe Apran Kiramdun Atumaphan Mekri Meklang Pen Chikimo Dunlo
Karbi Anglong Manjapen Momitati Mumpi report Biswanath Karbi Lai Pini adun thabirta non puthorang ton panarjikha Korkan thi teke langjon Rising Sun English School along KSYC mate Karbi Student and Youth Council Area Council Keseng Ame Kang Nipon Lakha Krepli Korkanthi ke Parlopon Teke Langjon Rising Sun English School along Karbi Student and Youth Council mate Thihek Pen KSYC Havar ke Hat Regional Council Pen Meipu Mei Chariponsi Ingsamjin Pen Mei Chariponlo Lapente Bolon Tiso Meipu Teke Langjon Area Council Lapen Kongchun Bangarpu Sarkiri Terang Aphan Rat Chedon Sarpen Arpu Pekponlo Labangso amelong alohia man pen kache tongdun lake Habar ke Hat Regional Council pen Meipu Longsodar Ingling Habar ke Hat Regional Council pen Kongchon Bang Bibison Milik la pen AGS Rongkim Terangatum che tongdun si Labangso ame RD pidunlo Lapenan parta Labangso amelong koson si KSYC atum teke langjun ahabar along Lo Charlie atuma phan apran ke ponjima puta Mei along thanpon Anparta KSYC teke langjun Area Council along Lo thanbang atuma phan kaiketa kelangchari dun vernangji puta Habar ke Hat Regional Council Meipur Longsodar Ingling pen than pachinipon Lan chota kalila kengsang aso atuma phan kaiketa perthip nangji lapen kenang sot pulote lam kang tang pen tame than ponangji lapen school along tin tame apor ateng pen an sitami tun pivek nangji lapen sang tame ron vek nangji kalite sodak pen ingsaiji puta SRC amepu longsodar ingling pen thanpon anparta kebangji phaikuni krekethom arni KSYC SRC amepu longsodar ingling pen me along pharokre phosose amuluk pachetongji aphan Cisik jedang pon bomlo puta Mei along pachinipon Lapenan parta non kibangji aporahut KSYC tekelangjun Area Council akisunglet dositami KSYC pen un anke nangcherat nangchetodun poputa Mei along KSYC Habar ke Hat Regional Council amepur Longsodar Ingling pen tekelangjun Area Council atumaphan than tekangsi aning pathe tekanglo Lapenan parta tekelangjun along ingtangrak lapen thirtip mesena songjapo longpon lobuta ningkarong pen KSYC Habar ke Hat Regional Council amepu Ingling pen thanpon Harukha Regional Council KSYC hin pen KSYC lam so se pang tang thuje phan niltom pini teke langjuna aro nangsenglo nitom pini ningarong pi khangjang pinanga na jak dinkluyer ni penil tom teke langjunong kiseng je phan ka kachisik do asi pini arni nitum keseng long ma ningarong pi khangjang ala la penil tum pini missionary leaders ni tom teke langjuna rada phan ki japon je phan teke langjuna rada phan ingchina long ason Kaki mat karja pitip je panil tu mission leaders long ni tu map dak pini teke langjun area council president pihala tiso ke hai la pen secretary sarkiri terang ke hai pansin tum pilo la palang li tu leadership lo teke langjun narat tum pinang an agis tung pen alang li tum archang pu sining thipi kangjang la pen tum haroga regional council hin men talang tum han hirjumi pajir dun lo alang li tum pinil ni tum kibang jira sinjak lam long barn wasuri kipati jia lam tan tum cingwai ponlo pini asalang litum hin pentame bang haru ini sosial mulu ko pachitong je phan alang ta ai chakno la pending thepik lo Karbi Anglong dongmukak pen singrong pi report Biswanath Karbi Lai Pini adun tu arsik jira bertan non angton penarjikha Inglong po mate singhason Karbi jutang aterang pater piponsi mohong dijua longki be SDB arong hen upa hi kibi ali racampen kapaman pon Hako pirthe plangrap mate pirthe longle kangduk akaya hutpen Karbi akheita elamiki porom puthi ejutang jubat pindeng sumpot bisar kendar nim rokom ingchoklong thirklong choklim lapen prejek ajoinisi Karbi puta khekang thempu pirthe somendar apur kimolong nongnam chethangdun klong ke hokpon angthek ilitum chetheklong lo Lapen hen upa hikibi kapin chongcheng dok ik sarlongki ingti lapen habe mang ejang apur kimo angthun ateng pensi hen upa hikibi ke kan lata Karbi ajutang no pusi kaiketa Karbi jutang jubat aron kapereng ver thekji afan pura Karbi ajutang virrangrang aparahut kirim kabirtitun lapen kabochi kabor ipon asong inglong po mate singhason Karbi jutang aterang patir piponsi mohong dijua SDB longkoi be ahem athengnu along risonimso pusar pisar aklimang par kibi
thi ning arong aje chengburuk ki thip muri jangke kibut jengtoi jengni pensi hen upahi kibi ke kan asai ingsam jin lapen mesen pen sai angdeng pachun ponlo lapen labangso asai along singhason local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council IM Omor Singh Tiso singhason ahabar radasai claim bangphu mate social workers asong japo athik tiso mohen terang purno be rohes teron hemari teron rajendra terang lapen SKJA amipu geren teron Jona Singh ronghang kongchun bang lunse pu ren sing ingti kolom sing teron bidas sing teron lapen duhidi asot trongpi rajesh kroatum arsikjit RD dojot pen cherap chetodunsi hen upahi kibi kekan alir alon rengdok rengni ingsamjin pen pachun ponno Karbi Anglong Manjapen Momitati Mumpi report Biswanath Karbi Live Tane pini prime time abirta la ampensi kangton iklo kadok wei phanta kurbang thula pen dome thakme